Odlikovan za hrabrost, višestruko ranjavan u ratovima, zarobljen i odveden u nemački logor, a onda u miru ubijen. General Dragoljub Stanković preživeo je Balkanske ratove, Prvi i Drugi svjetski rat, ali nije preživeo mir i promjenu državnog uređenja u vremenu kada su se pisali spiskovi nekih novih heroja. Odlikovanja su mu ostala na grudima, a presuda bez suda stigla je 1948. godine. Dragoljub Stanković rođen je 26. januara 1885. godine u Nišu. Pripadao je generaciji oficira čije je detinjstvo prošlo u senci oslobodilačkih ratova, a zrelost u neprekidnim borbama za opstanak države. Vojna služba za njega nije bila zanimanje, već sudbina. U Vojnu akademiju stupa 1901. godine, a već 1905. postaje konjički potporučnik. Njegovo napredovanje bilo je brzo, ali zasluženo. Poručnik 1909. kapetan 12. kapetan prve klase 13. a već 1915. godine, u sred velikog rata, unapređen je u čin majora. Taj rat ga nije samo uzdizao, već i teško obeležio. Godine 1915. na položaju Ratkovca ranjen je u desnu nogu. Samo dan kasnije, na planini Vlašić, metak ga pogađa kroz grudi, ostavljajući trajne posljedice po zdravlje. Treći put ranjen je 1918. godine u borbama kod Varvarina, kada mu je zrno probilo levu plećku. Sa tim ranama živeo je do kraja svog života. U Balkanskim ratovima služi kao vodni oficir i zamjenik komandanta eskadrona. U Prvom svjetskom ratu nalazimo ga u Kraljevoj gardi, u štabovima armija, u pratnji prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i na komandnim dužnostima u Konjici. Komanduje eskadronima, pukovima i konjičkim jedinicama na najosjetljivijim pravcima fronta. U jesen 1918. godine, kao komandant konjičkih jedinica srpske vojske, učestvuje u oslobađanju Vršca u Prvom svjetskom ratu, u trenutku konačnog sloma Austro-Ugarske. Posle rata Stanković nastavlja službu u novoj državi. Potpukovnik postaje 1920. pukovnik 1924. a 1933. godine unapređen je u čin konjičkog brigadnog generala. Njegova karijera predstavlja presek čitave jedne epohe srpske vojske. Nosilac je najviših domaćih i savezničkih odlikovanja, zlatne i srebrne medalje za hrabrost, Karađorđeve zvezde s mačevima, Belog orla, ordena Svetog Save, jugoslovenske krune, kao i ruskih, engleskih, francuskih i rumunskih ratnih odlikovanja. U aprilskom ratu 1941. godine učestvuje u odbrani zemlje. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije biva zarobljen i odveden u nemački logor, gde provodi ratne godine. Po završetku Drugog svjetskog rata vraća se u Jugoslaviju, ali više nije bio potreban. Nove vlasti mu ne dozvoljavaju povratak u vojnu službu. General sa 4 rata iza sebe, sa ranama i odlikovanjima, u miru biva sklonjen u tišinu. A godine 1948. ubijen je mučki, udarcem u glavu i proglašen za narodnog neprijatelja, bez suđenja, bez javnosti, bez istine. Sahranjen je u kripti Hrama svih svetih na groblju u Vršcu. Tragedija se tu nije završila i njegova supruga, gospođa Marta, umrla je pod nerazjašnjenim okolnostima u vozu na putu ka sinovima u Švajcarskoj. Tako je čovek koji je ratovao za 3 države i jedan narod preživeo sve frontove, ali nije preživeo mir koji je došao posle njih. Na kraju, ova priča ne bi bila moguća bez sačuvanih tragova prošlosti. Zahvaljujem se Udruženju potomaka ratnika 1912-1918 iz Vršca na ustupljenim dokumentima i poverenju.